No Paul Henare ngā whakamānawatanga o te pō I eke panuku tana kapa breakers, ara I hinga I a rātau te kapa 36ers, ko tahirau ki te whitu te kau mātahi. Ko te tākaro o whakamutunga tēnei mō Henare I te kāinga nei, I roto I te whakataetai poi tūkohu o Ahitereiria, I roto I ngā whiringa whaiti. As Henare takes the first shot from the breakers and hits the first shot. Where's that been his whole career? We really are a tight-knit group, and for it to come out and end the regular season at home like this, get the young fella, everybody got involved. It was just really pleasing. Mai te oroko hanga mai o te kapa breakers, ko Henare anake kei roto tonu I te kapa. Hei tērā wiki tīmata I ngā whiringa whakamutunga, nā ko te tūmanako ka eke panukua no te kapa. Ai Marika. Hei ngā rangi whakatā nei ka hoki atu a Jose Gear ki te kapa o ngā Hurricanes, kei te whakakapi a Gear I te tūranga o Andre Taylor ki te paihau mo te tukinga ki te kapa Bulls. Ko tahi marama a Gear e ngaro ana whai muri mai I te wharatanga o tōna pokohiwi. We've made two changes, and obviously Jose, he's a top-class football all-black, so he comes in. Yeah, we had a look at, obviously a real hard look at the rest of the group. And also, you got to remember we've got a team that we're playing this week, and so we've selected a team that we think that can do the job for this week.